Werigiro bwakwa nwithirite wina kagita gakega na ingo kugwato geni kire Nteto Weru Thaa Imwe nkureterete nteto kuma kaunti ya Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru. Narua iri ntuku ya muthia ya mweri Jojo ojwa 5 mwaka ni jwa 2022. Amona nteto ira nkureterete ni Lenturi na kawera gukinyithwa koti ni antu baire ni kirage kwerekana batina maratasi ja kithomo. Tugakumenyithia uria gwatinda kire uchoki bwa maratathi kire IBC ni aroiri mwanya baite mwanya bya gisiasa. Nzemwe bure gutigwa na kithikiro nyume ya mwari wao kuthuka kiongo akuthari mwana. Na kire ntangurutano cha ward kiumia giki turi muri Katigania West kana Ntima West. Mbeta kwa Maureen Kinya, mwananetu wa mathio ntuku ya Narua ni Maureen Kome na nteto cheto chirambiria thaiji. Biashara baria bendagia irio bibio ndene ya thokone ya chuka muthenya jwa Narua ni bethirite bagitirimana na uria ugutua gitikia ugavana ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi niwe Professor Erastus Njoka. Ara bethirite bakiariria mantu mwanya na kinya mathina mwanya ajara bethirite bagikurukira aria Professor Erastus Njoka ethirite akibera ethirwa agitonya gitene kia ugavana akethirwa akibanyiria ugoti. Samuel Gaishima ni agutwambiriria nteto chetu. Babane kuru barabenda ya thokoni ya muchi wa chuka barabara yongirite muruiriri gitika ugavana kaunti ya Tharaka Nithi Professor Erastus Njoka kumwira mobatu maraba igagwa bare na thokoni enu kenda amekira kire manifesto yake. Kuru baba bariuga bare na wetigio ati Professor Njoka akathurwa gavana wa kaunti no akagirithia uringi biashara bwago. Niyo nikankuwa ngenete muno muthenya wa umuthi nontu akuwa turi kamusemania turi atumia mathoko tuge support Professor Erastus Njoka atuika gavana wetu tontu no gaturetera maendeleo. Iyo ni mukenu muno nontu Ngai no aturetere professor atuika Musa na wana wa Israeli. Riu Professor Njoka gatite gutwakwa uria ciana cia Israeli ciokoirwe ni Musa mari bururi wa kombo Ngai amaretera Musa na kenda mabire bururi wa kiraniro. Ni turinite muno kuria thokoni ya chuka na turinaga nontu kugura mirigo kuraja tukiretagirwa twaretirwo rimwe twendi tukarira twika gutimbia tukuona. Professor Njoka guku Tharaka Nithi kwina nyingi nyingi muno makiria nyingi 14 na yuno itege ndamu antu betu batio tukarimagirwa into guku tukiretagirwa thokoni ya chuka tutina ngarama. Riu kogu nikitu kwenda gutonya professor nontu no maendeleo na ni akujari masirai matumia ba thoko. Ibauritie Njoka athurwa giteni giki kia ugavana abagirithirie thoko ya chuka untu Njoka augite akabaruthira. Tuli mwendana ni tumwendia aturorera thoko modern thoko kuonekana ni thoko nikenda jiana jia twana jio ire kurikia skuru mbere jio na mawira nontu agaicariria kuwa jia tu igakoroga jia standard. Ni tondu akaironda kirankinya into jiako kiago sukumaga na jio into ire twabanekera bairira nto manthura mweri 9 na tuika gavana thoko ya chuka igekara ta thoko iria iri Ruraya nontu thirikari ni nenganagira mbeca mbiganu makite muno ukethirwa atongoria metu meciria mao manene muno ni gwakira ntu thoko cia marebe ugacua chuka ni thoko ya marebe kanwa ni ya marebe maguduni ni ya marebe ni mbiagite ni untu irenduta wira kwa thirikari tumaga semi permanent buildings ni menda kumwashua na tuika gavana mwaka uyu tuthiite budget iria tukarutha imwe kethirwo iria akurutha chuka market kuria muri nyombe mbega ya ngoroba ithatu. Nkurukina baete wira nebo kubagirithiria marei ma license kenda bonaga baita kuma kiri biashara ciago. Mbeca cia license inyibe nontu antu mama maruta mbeca magatigwa matina gintu
na mbeca inua na ciathie county gutuko kumea bu irutaga bura irutaga riu tio tutikuthura kiama na ntubatikaririwe Professor Njoka atene wa Simio ne wa Raila. Professor Njoka ne watharakanithi county kujiarwa ajiariretwo guku na tutikumenya kiama tio gutekia maturiete kwa Simio ne Professor Njoka ni wetu kuthura. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Na gato kinyentere cha bore na kinyatigania aria atongeria mwanya kinyabo bethiritwe bakita ndene ya IBC kenda bamenya kethira bagetikirika kwithira bakiromba ite mwanya bya gisiasa amona bone mubunge wa bore Mugambire Rindikiri wa yela mpuro wa bore ureo gochwa gite kia ubunge giatigania East na tigiti ya Nopeo Dr. John Mutungo ureo gochwa gite giatigania West na kiama kia UD amwena kinya Julius Taitumu na kinya Engineer Kagwema aria bamwe batongeria baba bonekete kwithira bakigeta michemanio kenda bethiro bagechemania na agwati mbarubao kenda bethiro kinyabo bakiringira ndebe. Kevin Kimathi gatumenyithie nkuruki. Yui musafara yua kirindikia ntu yua mubunge wa yala mpuro wa borioro kinanireti kia muyumbe otianisti na kia makia Nopeo na nkero yi na dhiati bawe nyume ya wiki ya maratasi ya wakiriro wangiru waringe dhia kura murire na kudhanurwa ruawe na ukue certificate ya kiama. Ankwanda wabura ntubetu gai ya Otevia gai ya Nyambene na okere mala tukwa cleared na nete kampeni moja kwa moja na nyumene na kuonteresia urushgo ne bunge kiatigania West mubunge wa Untukunda Itari John Mutunga ureo kinanirete kiringi na kiama kia UDA kinyawe na kirindi kiawe inkeru mathokone nyuma buru ya muyumbe uyu kinyawe kuthano ruawe. Ewa Mungu wa mbinguni, hii kumbi yetu tumepatia Mutunga kwa roho moja kutoka leo tupika tarehe 9 baba tupatie 10 ambayo haina breaks na niko jina lango tumeomba na kuamini chukua ubisi ne yisi uruti gane West kinyawe wakili Mugambile ichena urea ukinanirete kia mtu kiombe na uku independent candidate kinyawe na dhani tu certificate ya Weru Wanyoruru ningethia kura siasa oiji Rekiliant ni IBC na ndene kura certificate ekovai iteke member of parliament inkumenya ito chethero certificate imwe ya ira poikitwe renge nkirira na arachi atiama lakini certificate ya IBC ite andikiro wa kiama kiko ite andikiro wa kumako ya andiki tu muntu okwa warotha ke baraba ete client candidate baraba kubae rotere rwa Tiania West Nkuluki Mugambire ndekiri uro kinanirete kia bore na kiama kia UDA ringe inkeru kinyawe na dhiati bawe urume shiene nyume ya kinyawe ruangiwa ururu ringe dhia kura untoku mudhani ruano ruawe rua kuambiria siasa na ndito kuthiria manto na ndito na certificate na ito kambiria campaign na nande de full candidate wa UDA. Nchokerie atongerie ba ofisa bonde ba IBC ni ba bega so nande to the full official elections ndio na mbuga nande tukwambiria safari ya kutoka mbunge Kairiteu we tayari we na imani tukaendelea ntabeto sisa sawa. Nkiripotera Weru TV kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi. Na kinya siasa mwanya kuma Meru na kinya Chuka ni bethiritwe bagikinya kirika minti ya mianka na ithurano kenda gwitikirika kuromba ite mwanya kirika ithurano kijete aria baba ingi bethiritwe kinyabo bakigeta michemanio ya gisiasa mono bethiritwe bakiariria thiri Weru na kinya urumwe kiri uringi bwa kura. Atongeria baraba kumereria mataite mwanya no betite na mbere gucokia matasi jawe kirengia ma MBC kenda bakanengirwa certificate ya kubetekiria kurunga maite biu naja gicigo mbunge kia North Keni wakiri ura ni muroiri kiumbe Karomuri ukiura ni muroiri wa kiama kia Mbas Beatrice Karuitha wa kiama kia Jubilee na Alima Mucheki ura ni wa kiama kia UDA ni betekiritwe riu kurunga makieni ne ukindana nugatongeria gicigo mbunge kiu
ndi ground ine twitite kuringa campaign go convince voters. The event this time I can make history. Come the 9th day of August this year. Ai ithaire tukwira turi amiru kana turi antu bano thimenti kainde ndi miruka igwo wiba kumena tankubera pakambona na ndikaro ekirite full gear ya guchwa kura cheno thimenti wari wenu uria ukwenda kureta change. The change we desire can only be delivered by somebody who understands the pain na uria kwerewa thina cia mwananchi mbere no thimenti buke mbonaga unda struggle mwanka na arua ni kwa cleared ankwenda bwiro une unga struggle mwanka tuwate gitigiki kungina ku South Imenti Daktari Shandra Kimwiti wa kiama kia Jubilee mbaitete ngugi miaka 30 nambejete nande mpa MP wa South Imenti kana bandura bomba ku bari president na area parliament Kilima Ngushini ula ni mubunge wa Central Imenti na akienda kakau gatwiri ingwete kia this time round tokatara antu babuthu guchibaga mpa chance yeu tombleki monotone yeu irari kwambiria kwijire thingatene au ndi baromba bampe kanya tutena mbere gwitanguge injero na iria nkoro tukithire ka area chuke gamba ng'ombe kathe wa kathe ula ni muruiri wa kiama kia Wiper kinya we na thireni na kiama ya MBC competitors bara turugamina ball na ringi kura tuwatane into kimwe toro the campaign ya amani na tukiendagia tukiraga antu bara tukarotha ini tindwa gitine kio sinitaja kaunti ya Meru James Mithika wa kiama kia Jubilee na mubunge wa South Imenti Kathuri Murungi urokura giti kiu na tigiti ya UDA Senator ukaretera itura rietu ria Meru nkuma enene muno Senator ukaretera itura rietu ria Meru County mbecha inyingi muno sire ikethero ikia kuma kiri national government para besa india azimio na boba make sure itokuthithia campaign ina heshima na etenando nonto tutekwenda muno Meru County ithirwa iri picked iri county area ina violence kana electoral malpractices kiripotera Nteto cia Weru riakwa ritwa ni Mutugi Kare Na kinya ntere chegembe kinya kune kuonekete michemanio kathomba ya gisiasa nyuma ya tongeria kathomba gwikira njarene certificate aruirite kuma kiri IBC aruiribagite kia ubunge Bario John Paul Mwirigi wa Igembe South na kinya kubaikiringo wa Igembe Central ni bathithite mambura ja gukungwira etagari ariri aria siasa cia gicigo giki cionekete gutonga michemanio neje Dennis Mugendi gatumenyithie ni mpundu ya akari mushino mawe Igembe South batongeretie mubunge wa John Paul Mwirigi gukinya o business ya kamiti ithurano na mianka tayo IEBC wa mukira baruga ya gwitikirika kuromba kura ya certificate nyuma yawe kwingegera jonde ja kwendekana Thaa miaka undaria ngwene miaka thaa kuthire 5 no tutieri meri ile edira miaka 5 John Paul imbombete kwithira ngeta na ngwa kutha into bibinge nkareta ndene ya Igembe South ibo bionete kabote bionete ndete into kwa ntobete na kabwera miaka wenge 5 imiaka yose standard siasa ya Igembe South etedra constituency kukinyanga waniantu na kuaria mantu yate kuhusu development no mwangato kwa Igembe South na maendeleo ishuma ya okari viongozi wa kiama gia Safina na Jacob Gikundi Okarungi uria arungita mtu kiumbe ni bangi gicione giki bagwiriritwe kugwata baruga ya IEBC iturari na process endi to sana au kwa IEBC especially antu baraba kuromba itike MP batena kya kana bari independent signature tureta swingirie mwe nikenda wona certificate yo to nyamba lotine ni rari na stress sana no lakini kan kondo sokeria antu ba Igembe South nkatho no ntubora bajira bandetera kura for sure ibande biranda arombere na bako ni over 50 bambire ndi karande tukuretere
ngwegora ari kuruta photocopy yake ndaira na yoro ndashuliga inyethe ikora ya challenges ya system na ikwatwikire twarire amwe nkathigile lakini kwatwika mantu tutwari tukwa client lakini tha ingo tikya kwa client na ndina imani na karibe Gembe South bamba ku rais ya MP nonto ndi na vision yote thiambirire yetu Nakuru na rungi gicione kya bunge kya Igembe Central mubunge kubaikirengo ari na kiama kya UNDA atamburuka maturene ambiritie kangeta nyuma ya kuthirania na IBC iromba ria wekiri akari ni bamwe mianka ingi 5 abaitire wira nkuruki Antoni bako ya nambe sauti mwanya mwanya Antoni bako ya sauti mwanya mwanya bakara ya kala kuango irita wanatuko mwe kalira pero ndo kwa ziara kala yele tukwe mwe kwa mwakari temgweri tonerarere nini komenyandi terete ya kinya niko menyaka ambelele kanda baba kodhiria Mwirigo Joan Tonyeri na tajugi shiko bunge kia Igembe North Julia Staitumu wa kiama kia UNDA na engineer Justus Kagwema wa PNU Rungurwa Azimio ni bangi bathiranitie na IBC na gwita mbere na misemanio yao mature na miciene kumenyithia akari ati king'ora gya siasa ciao inande kiaringwa na kugamba kuyukia utongeria bo gicigo giki Ni kumwe butabonane butabonane ni bakuma kila kona baba yao bobo ndani antubegembe note akele ya antubepo hapa hakuna wageni hawa ni watu wenyeji watu wagembe note kubeba kujengewa sauti mara tatu naibu kubwa pale askari wetu bakila mabati na ito expect tuone security tembea Gembe note ni Gembe note hapa Otongori watu wema Otongori wakimula Otongori matisho Otongori wakukoki omera kila kitu ngombe doeza sawa ngombe sawa Mungu asola Mungu masinani watu kwenda woge ya group ya magato eta UNDA Dennis Mugendi Weru TV Igembe County ya Meru Na kirugono rwa kieba mtu mwene atete uturo na bangi baire kumatukwa sibitari nyuma ya mutino jwa barabara ntere cha kerwa nyuma ya lori kuringa ngari ingi muthemba jwa Land Rover kireka ringi mwanya ntere yuchegoji anto bangi baire ni batete uturo nyuma ya ngari muthemba ojo jwa Land Rover kutamwerekera na kuba kondoria ntere cha mutunguru igoji West na ni kuma Gono runo tukuona kanyaga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto nkuruki Edith Mwirigi Iweto kwenda Mugeni Nteto Marito mbeta kwa engineer Edith Thaa Mwirigi Nde umwe wa ikuru baraba guchwa giteke mama county jakira tutaga Meru woman representative ndetwa giteke kija mururi kiombe kana independent candidate ndena mibango mingi irambangirete Nteto ba Meru na uni nde muchiari na nde mu youthi inkwale wathina ira chonde Nteto ba Thairan tukoshonde nde buromba na giteo gikinene mono tariki 9 mweri Joanana pompe kura cienu ririkana kondura ikuithura Wakiuragia Mama County wetu ni oreko Edith Mwirigi maendeleo Edith Mwirigi watanero Edith Mwirigi Mbeta kwa John Kireria Mubobia
MC wego gist wonti mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego gist miaka 10 na ningucokeria ntubego gist nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego gist tariki 9 mweri jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana betu ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite ya tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na ntu betu bona akwendelia thokone njega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukirio limi bwetu na kurondeka igogist kende rwele ndura njega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego gist mwekuru mukuru atanabaye na alibachia tariki 9 mweri jwenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote. You want the ultimate entertainment package? Look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. You can then switch on to any STV or Pang channel and wait for 5 minutes for channels activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes. Yetu sako ni ukugwata ugeni kiri M-Banking na rana weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei na yone 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya star 691 hash kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki aranire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingire thimo kurokera 0111 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetusako, your success, our pride. Urathimo uritingugi bwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Weru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano.
kugwata ugeni oringi kiri Nteto cha Weru Thaa Imwe ngichokera MCA ni mutongeria uria withagirwa aria kwiburu na mukari na nikiri ithurano bia mwaka jojo antu kathumba ni bonekete kuthungira kirurombi bwa giti giki kia MCA Ntima West area ni ward imwe kiri ithano chia gicigo bunge kia North Imenti ni kuchirite nkuruki ya aroiri 15 omwe akiringira ndebe kujukia utongeria bwa gicigo giki ni mbithiritwe nkithiurukania na ward eje ndathikira kari ndakaranthi na kinyarombi bagete geke amwe na kuthoja imwe ya mirandi ire kinyanirite rungu rwa MCA wa Kagita gaka na geke ne gechunje kia mbere kia rugono rwa mwanya rwa ntangurutano chia ward harakiumia geke tokumurika Ntima West. Kiri ntangurutano chia ward kiumia geke tore murika ward ya Ntima West iria iri gicigone kia North Imenti ward eje ijekene mono na urimi bwa kaoa burabure meto miunda nkabo ni ward ire sambazaga area kwa wingi aza kinyaneo nyomba ya Nteto ya Weru TV na Weru FM iri Ntima West iri na sublocation inya iria ne Ntakira, Nthimbiri, Mpori na Ngonyi iri na nkurukia nto 35 na ringi kura nkurukia 25 MCA wa igitenerere ni Paul Bagine. Kireke thurano kia mwaka jojo ward eje ne kuchirite aroiri kathomba bagete kia MCA nkurukie 12 kire baba ne mpombete kwaraniria na mbarathinya baraba gwekanira mpio rwirone ruru Paul Bagine MCA wa Ntima West kuma mwaka ja 2017 mwaka egitarere mwaka tariki 9 mwezi mwaka jotore anku iboega no to Ntima West no to mpakanya gaka ko bakariria wandi yao na kuithira bapete kanya no kiriba ko baitara ngugi egitare uronde Paul Bagine arerwira gitege kia MCA andaka ya Kaga na ageta A levels chukurune ya Meru nyumene agwata kithomo kia igoro ndene ya University ya Maseno na Kinyakemu. Patrick Kadorimantruru kana antu bakambita kana geto ndiromba gitikia MCA Ntima Westward irankuromba zanguge ndene kia makia Democratic Party tutongere tu ya party leader Justin Muturi kila tuiki muungano jwa Kenya kwanza tutongere tu ya presidential candidate Dr. William Samoei Ruto. Kadorimantruru athomere primary ya Kainginyo na Ntakira achoka eta secondary ya Nthaka ya Nkobo athirikireria University ya Mount Kenya. Ndona ntona mpio Kanyerere na oni ndimogore ondieje na ndomba giteka ondieje na kiama gyakwa ni independent candidate. Niwe wari MCA wa mbere wa ward eje ya Ntima West kuma mwakene jwangirijere 13 mwaka jwangirijere 17 Kanyerere mbere ya gotweka MCA na ari kansela kuringana na katiba enkoro kuma mwakene jwangirijere na inyanya mwakene jwangirijere 13 Kemareto mbita Yusuf Ayub Mucheke kimtaani mbita Dodi rore tore menyekanite nani antu baba inge ewe nickname ndicho agitekia MCA Ntima West. Ojone murueri uria ukenda kuririkanwa mono na gutigira nkuruki ya ritwa 100 ne bakugwata scholarship na kinya dispensary ya Kianjore yone antwa ekoro akutharimirwa ana ne musiasa ukenda kuthiria wagagi antere cha majengo na ari murueri kiumbe Ntururu ari na rugono rwawe rwa akariba Ntima West kumwita kana getu mami na baba antigire ndekana kanunu baba gotu mwathani na antu bantura barandukia barandomidia monkara nkinyite bambikia skuru kuma primary secondary monka university na ndini obampanda putira undira mwana wao kyetumba kompita kana geto kinya thaizi kuringana na MCA Bagine akejokia gitege 2017 etheriria ward eje iri antu ne athuku mono ruterene rwa barabara oni ngetonya tiga ramire ikurukirite ntere imwe cha Ntima West like Meru Nkobo highway kote kinya inchi imwe ya njira chetu Findaluns chetu ya kiri iga kamaram ya graded safe for grading gira tuonaga through our area MP. Ontubura MCA watane Kanyerere akuregana nabu nandi barabara indara media barabara chionde
thuko ataramirie onto ntenda magamba ntenda magamba because that is not my job. It's our job including you people on the yobu tumanjere yu nandi barabara nya ketha ariko no na tinda thiothuki nandi tutu kumenya menya we no kuuga na nini kuuga na turira you are talking on behalf of our people nandi antu ibo bakona kethra ini kwari orongo bagino kwari orongo indi for sure anko ndo bura buru ngoga yakonya bagina tekinya kwota inya imonto bontirikana nira ndaitano nto indeitete ngui. Kuringana na Yusuf atongeria baria bakarira gitigiki batikinyithetie Ntima West arebati kwithirwa iri mono kirintere mwanya. Ko ikyo ndakare nthiguru ndona untubu bwenda mune na inkwigwa ti mono untubu the money no untubu kwithirwa itukwenda twithirwa tuna utongeria bwega na utongeria bukatha bukatetheria mwananchi wa Ntima West. Okaja gutegera Ntima West in a lot of slum areas, especially only one side of my family to meet the slum areas ichi to majengo. Ko kaja gutegera gitu ja poverty rate chetu chi iguru mono. Baja gutegera education sector. Kwetu ana wetu baba ingi bakinya class 8 bakaremo kuthoma nkuru kiau na tiko thoma kuremo kuthoma ikurega ikwaga facilitation na kwaga funding ya kuendelea kuthoma nkuru kiau. Baba ingi nabo wethera bakinya form 4 bakaga scholarships cia kuendelea kuthoma nkuru kiariku yau. Ntururu gento kia mwanya akwenda kugita ni gucokeria nkatho ntura ire mwete kithomo. Tugukara kuma devolution yeje tugukara miaka 10 na kuma 2013 munkatha 2022 Ntima West itite ikienama kwe wadi mwigu itite yokira ende batu ya Ntima West kitite ikienama ndiguru twikara ya tukuthirikiria ndicho wangu ge epat ekwira community ibwega nontu bangu gira bambitire kunthomithia na kumbikia bankinyara bankinyitete te mantu raisi ende ukurukira wendo bora bwao ndona kwe umbatera kubera ibwega nabu ende nandi nontu nguchwangu ginkwaga ndauga nandi riri bena majukumu za kuandika na bebongwa za kariba Ntima West ambeje mbarombe ozora bambikire skuru nandi mbarombe ngugi nawe bagine akienda kwewa kanyaga kurikiriria mirandi atirikitie no tubwangu wira nditete mirandi irandithitie ria imwete akinyanire itiarika nkuromba bampe kanya kairi kenda twendera na ngugi kipindi twitete. Kanyerere akiuga atina mirandi emeru endewe ne kuthirikiria iria ambiritie na itatongithwa agochindwa 2017. Ngugira nkwenda kurita ntena ngugi njeru ingugira ndatigirire that time on twitagitira atia itathirikiririe na uria wejire ntu mugatari to ibo muiji ataringithe ngugi chakwa chionde gwicha Kanyerere iya kandari na ngugi cha Kanyerere ite old oni roje rwa ndimbiri krimaro ta project rwatigirwa mpuri rwa ndimbiri kiri mara auta project rwa rwete rwa ndimbiri rwa mpuri mpuri primary school na neoruri na rwa ndimbiri rure aja ndimbiri secondary school gaitiau neoruri mbere ndachoka irungamba kuthirikiria rojo ni gechunche kia biere kia rugono rwa mwanya ntangurutano cha ward. Nabo akariba kuma ntere cha mekindo rigesigone bunge kiatigania Central ni bakuromba minister wa urimi Peter Gatira umunya gotomeria uria akagwata mbaru akiregete kia ugavana kerekethurano kezete nikenda agwati mbaru bawe bagita igamba irinjira iria bethretwe bakimenya nowe bakethirwa akinyabo bakigwata mbaru ndene ya gitigiki kia ugavana nkurukine baugete no boka bethretwe bagetera munya ethirwa akirwira gitigiki kia ugavana mwandiki wetu wa Nteto wa mithika na chotariria. Akari na ringi kura bawande mekindori tigania Central na barania wati mbaruba waziri wa urimi ya Kenya Peter Munya iba murombete otangaza Weru ne mturako watambaru etene kio gavana bo kaunti Meru kithurano netwetete kenda baumba kuibanga bwea nonto wengwa urabareterete na Weru bonene arombete kienende ati ukiromba ringi kiraituno atwirite Munya tuchumanirie bo tukumba yatongori to musupportite deputy president lakini no ntware nara iguru
akena masiasa kureta confusion yarengi ndironere ari narakariene akiura kiraitu turuo no ntubonte na atana bana na ntbarekere asimio ibege kiraitu no ntubatu kiraitu tu support anto ingi ba supportere munya lakini tukuromba no ntumunya thai ate kuromba kinya na support kiraitu murunge nekenda kinya twethira turi amwe munya ethira na national government nyamuthara kuma inyambe kindori kuma kiwondi cionthe iba support kiraitu murunge no ntoito wetikia twinthe twatanirite au kasi itaendelea poro no ntoke make ya pona gitukorwa kiraitu bas neye bawatanire baritengwe bayintu kimwe na ituitikiro maendeleo ya kuoneka ya maingi akariba bakionanio wati mbarubo ke governor kaita ka kiraitu murungi bawete baina itumi mwanya birabio tuma baenda munya awata kiraitu mbaru kureana beto barabari ya street ine ibadhuraniri bagaikwa MWS oya na anturene ntura chietu itokona tuna representative different offices na rake county level aringa siasa cia there ibunka wana ntonta ikweni agerumana barabange mbiego bakerumana baromba siasa ibo bamenya barabakorwa abo baromba siasa mara ciena irumi ikoruma inyekoro bakiaria ria bakolionganite na itobe kagwata kya meko na kabulene bakiritana ntomanto yegi oringi kura boboya amuna kwendia mirandi ya thirikari ya kiraitu murungi nterei waziri orwe county nemero ndaitare UNESCO bia amuna nkathemo ninyo governor Nteto ibona nete werubo kumania wete kirika kunene kwa nkume kiraitu siasa nei nkurani na kithurano kithiru teranga bana uria kura ikware na inya kweya ko twachoka erua na ara St Massimo lakini erua are tukona antu bena weru na antu ba tukaribishete ko na iba weretwe no ntu ya mainge iba kaila kwa ana baba inge baba andiki iba kontu kura kwa boketa na bakwetu kwa na officers ba area yo ana bo barakira ito andikite tigania and especially mbuya tigania east batu otie competing interest egitare arengi mantu ya tomerete muno no ntu itwari na mwana wetu urari former governor ura governor kiraito enda kurita ende tha ito shokira murungu nkatho no ntu mwana wetu former governor wetu mutano cia munya mwathani na mutharimire aitia siasa ne cia nareguru kenda kinya wombo tutharaira bira bikauma na kwa national government nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika abiashara ba kiriani ni bagoteta ne kiraba kuga ne wongere kubwa wamba na kinya wagagia mono ba thaine ja utuku araba kuga kwa meri 6 nande ni kwethiritwe kugikurukirwa wamba na kinya nyomba chao chethirwa ikiunwa na kinya wamba bongombe na nande ni bakuria borithi bethirwe bagitonyerera ontu bobo na njira ya mpwe kenda kuonokia utonga na kinya mauturo jao bobo ni tabura tukwirwa ni Martin Mugambi aringi biashara kali na nkinya tori thokoni ya kiriani wandia chogoria akiri gicigo mbunge kia Mara no kweringanira bata kumenya bwa kurutha walibeba stock yangu wakabeba pump ya cake na mitungi ma TV na pesa yenye ilikuwa kwa counter pia walibeba wakaenda nayo athukumi babakari na nkinya tori bariuga wamba kiriani bugutabarekia na nkinya mawenyangia mange nontu bo wagia bokaria bwa kugana for the last kintu mieri 5-6 withirite biashara ikaiwa jia kwendia nguo biashara jia wena spirit ikaiwa na mauntu maingi manene ta ng'ombe okethira na jino ikuiwa last year December kumekuwa winzi hapa. Ng'ombe ya 45 imeenda kuimbwa. Pilabu 2 hapa zimepunjwa. Si mara moja ama 2. Baba bonde baretie mama nyuma aya irabu biere kubunjwa na kuiwa nchobi cia gorona into bingi kathumba. Bithingatanite na mawenyangia mange maramara karikite kiriani gwa gikuru aruru. Ni group ya above and amba bathandatu. Babunja murango baia na mbuya ugo nene muno maroka igwa jamwa kuronge uragwatirio atunywa kila kitu biri arare abyo na ndeto te kumenya thira ine askare to batikureterwa naja atori baba baririte rwangirwo karia kirigicigo mbunge kia Mara
bakibauragia kuringagaria ngambari cia kiriani kenda bona kana no bakaruta wira na nkinya kuringa biashara ciao nontu wamba bobo gutabarikia. Wanabiashara wa kiriani, sio mara ya kwanza. Tungependa serikali tuangalie sana, watupe security ya kutosha ndio tuweze kuendelea na kazi zetu. Community ya kiriani ni tukulomba o thirikari yetu improve le security mwenani wa response. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara, mbitagwa Mateni Mugambi. Nayo kambuni ya kuritana ntu witithia bwangari niyo AA Kenya muthenya jwa narua negitete mambura ja kwashindi ba muchetho jo mbeta na ria etitha babikibiki barachindanaga wewe na umenyo na kinya umaririte kiri witithia bwa bikibiki ntere mwanya. Kambuni eje nethiritwe kiuga bagetitha na mbere mashindano jaja maturene kenda batigira ntu ne bakwithirwa bakigia na umenyo bwa gwikaria mono njirene chietu. And so we ran a social media campaign asking people to nominate and vote for a boda operator who has been very good on the road, observing road signs, wearing helmets, wearing the jacket just to be visible, and so on and so forth. And we got overwhelming support from members of the public. And the three are the winners. Ian won himself 50,000 for being the best in terms of nomination for, being a good road safety ambassador. And then we also had one lady and another gentleman who also won various awards for being a road safety ambassador. Mimi nimefika mahali ya kwamba niko karibu kwenda na hizi nguo kanisani kwa sababu it is my security. Kila wakati nakisha kwamba niko na kofia. So nashukuru na ni vizuri ya kwamba ni wahimizi ambao wako pale nje. Hivyo hata kama wewe mwenyewe you are not affected, your family member or a friend is affected somewhere. So ni vizuri wakati unatoka kwa nyumba na unajua unaenda kubeba mtu, toka kama umejikinga kwa ajili ya kesho yako. If you're not careful on the road, you can die anytime. I've seen so many cases where young guys like me, they die out of ignorance, out of carelessness on the road, and then they leave young families struggling out there. Nkatho cha mwanya ni untuba ugo wajukia kanyaga kuna kwithira ugwatanirite na bao twekere Nteto cheru themwe tuchemane thithatu na nusu ngikuretera Nteto iji na inge nkuruki mbeta Maureen Kinya Nteto Mathiondo tukia narua ni Maureen Kome itanambere na gukenera mibango ndene ya Weru TV.